Polorotor. Vreme je za Polorotor. Tehnokomunikacije, kompjuteri u akciji, nove tehnologije. Polorotor. Emisiju uređuje i vodi dr. Dragan Ćosić. Poštovani gledalci, evo nas ponovo zajedno u rezervisanom terminu za još jedno izdanje emisije za popularizaciju novih tehnologija Polorotor, koja je namenjena svima onima koji o svetu novih tehnologija žele da saznaju nešto više, a digitalne fenomene sa kraja prošlog i početka ovog veka upoznaju malo bolje. A o kojim konkretno novim tehnologijama ćemo danas pričati, to ćemo vidjeti iz kraćeg pregleda sadržaja današnje emisije. Današnju šetnju kroz svet novih tehnologija započinjemo u društvu Vladimira Bubanje sa pričama o virusima i internetu, a zatim slede brze vesti sa IT scene, opet u interpretaciji nenadmašnog Zorana Modlija. U današnjoj majstorskoj radionici ponovo je sa nama Stefan Josifović, ali sada sa pričama o velikim hard diskovima i njihovim karakteristikama. Svaka čast! O novitetima na polju Apple iPhone tehnologija i danas govori, ponešto pokazuje čovek koji poznaje odlično njihovu dušu, a boga mi i cenu, Aleksandar Vranić. Multimedijalni edukativni softver je tema o kojoj će govoriti i ponešto pokazivati Aleksandar Marinković iz Anime. Bio je to kraći pregled sadržaja današnje emisije, poštovani gledalci, a sada pravac prvi prilog gde nas sa nestrpljenjem očekuje inženjer Vladimir Bubanje. Polorotor. Emisiju po običaju, poštovani gledalci, započinjemo u društvu inženjera Vladimira Bubanje, što u prevodu znači da će biti reči o hardverskim, odnosno softverskim pikanterijama. Vlado, dobrodošli danas. Hvala. Izgleda da je danas na dnevnom redu ovo drugo softver, je li da? Danas ćemo započeti emisiju sa predstavljanjem softvera. Malo Kaspersky, malo plaćanje preko interneta. Da, krenut ćemo sa Kasperskim, odnosno, možemo slobodno kažemo, jedan od najpoznatijih i najpopularnijih antivirusnih softverskih paketa, Kaspersky, kako u svetu, tako i kod nas, obzirom da je lokalizovan na srpski jezik, dakle, Kaspersky verzija za 2012. godinu. Dakle, Kaspersky antivirus 2012 nudi izuzetnu zaštitu bez žrtvovanja performansi računara, što ga čini jednim od najboljih antivirusnih programa današnjice. Pruža odličnu sigurnost sistema od virusa i ta zaštita je maksimalno profesionalna, ali istovremeno i vrlo jednostavna za korišćenje. Da podsjetimo da je Kaspersky antivirus kompleksna aplikacija koja štiti naš sistem od brojnih pretnji, uključujući botove, crve, trojance, rootkitove i raznorazne viruse. Program koristi napredne tehnologije koje detektuju i sprečavaju ove pretnje. Sposoban je da štiti sistem od tradicionalnih virusa, a također posjeduje i naprednu tehnologiju za zaštitu od nepoznatih pretnji, što je vrlo bitna odlika jednog dobrog antivirusnog programa. I pored toga, u njega je ugrađeno nekoliko alatki koje posjeduju opcije prilagođenja webu, koje Kaspersky obično isporučuje samo sa Internet Security paketima. Dakle, izuzetno je lak za korištenje, čak i ako ste totalni početnik, a ukoliko ste napredni korisnik i želite da imate kompletnu kontrolu nad programom, Kaspersky ima alate i za vas. Interfejs programa je jako efikasno organizovan i pruža prijatan osjećaj tokom korištenja, a također ima i obojene grafičke kontrole da bi u svakom trenutku znali svoj nivo zaštite. Više informacija o svim Kaspersky proizvodima na srpskom jeziku možete pronaći na sajtu www.singi.rs. Vlado, ovo je bila interesantna priča, a mi sada prelazimo na drugi deo današnjeg druženja. Naime, putem naše sajta polorotor.rs stiglo je nekoliko pitanja, jedna grupa pitanja, svima njima je zajedničko to. Ljudi pitaju da li kod nas postoje sajtovi gde se može nešto kupiti i ako može, kako kupiti i kako platiti. Ti si pogledao jedan sajt? Da, stiglo je više pitanja, pa da ne bi odgovarali sad svima pojedinačno, ovako pokazat ćemo danas na konkretnom primjeru. Radi se o sajtu www.ekupi.rs. To je internet prodavnica ili web shop. Mi smo o tom sajtu već pričali pred Novu godinu vezano za mogućnost kupovine raznoraznih novogodišnjih poklona i slično. Inače, to je jedan relativno nov web sajt na našim prostorima. I nije jedini koji se bavi ovom tematikom. Meni je lično interesantan prvenstveno zbog računarske opreme koja se može tamo naći, ali tamo ima i raznih knjiga, dečjih igračaka i tako dalje. Ali da krenemo konkretno sa odgovorom na pitanje. Dakle, na ekranu upravo vidimo sajt ekupi.rs i izabrat ćemo neku kategoriju
kategoriju koja nas interesuje. Iz te kategorije izaberemo proizvod, kliknemo na njega, sačekamo da se učita nova stranica sa detaljnim opisom i specifikacijama tog proizvoda, zatim ocene drugih kupaca, koje su vrlo bitne, zatim cenu proizvoda i sve ostalo, i ukoliko nam sve to odgovara, kliknemo na opciju Kupi. Dobit ćemo informaciju, proizvod je dodan u korpu, kao što vidimo na ekranu. Možemo kao u pravoj prodavnici da tražimo i druge proizvode i da ih na isti način dodamo u korpu, ili da direktno odemo, u ovom slučaju, na takozvanu virtualnu kasu i platimo. Mi želimo samo ovaj proizvod i idemo na kasu. Kliknemo na opciju pod nazivom korpa, proverimo još jednom da li je to što smo želeli i da li je cena odgovarajuća, i ako jeste, kliknemo na opciju narudžbina. Ako prvi put kupujemo putem ovog web shopa, pojavit će nam se registraciona forma koju popunimo sa svojim podacima i izaberemo username i lozinku koju ćemo koristiti pri svakoj sledećoj kupovini i tako ubrzati ceo proces. Nakon unosa adresa moramo obavezno da odaberemo i vrstu isporuke. A što se tiče plaćanja, postoje 3 mogućnosti. Nažalost, još uvek nemamo mogućnost plaćanja PayPala, dakle u iščekivanju smo da dođe i do toga, ali od ove 3 mogućnosti možemo izabrati jednu. Prva je mogućnost plaćanje kreditnim karticama, odnosno plaćanje platnim karticama. To može biti Visa, Maestro, Mastercard ili Diners. Debitna karta. Debitna ili kreditna karta. Ako nemate neku debitnu ili kreditnu karticu, ili ne želite da je upotrebite za plaćanje preko interneta iz bilo kog razloga, onda postoji opcija 2, to je plaćanje na žiro račun. Izlazak iz kuće. Da. To znači da nakon narudžbe preko web shopa dobijete ponudu sa podacima o plaćanju na vaš e-mail, a zatim odete do pošte, banke, uplatite i kako to već biva. I treća opcija je plaćanje pouzećem. Ne izlazak iz kuće. Ne izlazak iz kuće, odnosno platite prilikom dostave preko kurirske službe direktno kuriru, odnosno poštaru. I to je u principu sve. Na kraju kliknemo na opciju završi kupovinu, zatim dobijate potvrdu uspešne porudžbine na vašu e-mail adresu ili eventualno poruku da podaci nisu dobro upisani, pa da treba da proverite podatke i ponovite poslednji korak. Dakle, u principu sve je vrlo jednostavno, cela procedura traje manje od 1 minuta, tako da uživajte u sigurnoj i udobnoj online kupovini putem internet prodavnice www.ekupi.rs. Pa dobro, Vlado, posle ove kupovine u elektronskoj radnji i elektronskog plaćanja, da čujemo kako izgledaju elektronske vesti, odnosno brze vesti sajti scene koje nam šalje po običaju. Zoran Moli, naravno. Da ga pogledamo. Evo, brzih vesti specijalno pripremljenih za TV. Za zvuk zahvalite meni, a za sliku Ivanu Markoviću. Organizacija Mozilla objavila je da krajem januara počinje da nudi posebno izdanje Firefoxa namenjeno preduzećima. U čemu je štos? Samo u tome da će slediti sporiji ritam inoviranja. Znači, nema onog da svaki čas direktori, sekretarice i njihovi službenici klikću yes, yes na svaku novu verziju, podverziju i podverziju programa. Kada biste toga setili i za nas, koji nismo preduzeća, i ne mislim time samo na Firefox, pa znate sami koliko vas dosadnih softvera svakog dana kad upalite kompjuter izbombarduje predlozima o novoj instalaciji novog izdanja. Veoma brze vesti. Tajvanska kompanija Acer predstavila je tablet računar Iconia Tab A200, zasnovan na Androidu 3.0 i istovremeno najavila da će njegov operativni sistem ubrzo moći da se besplatno nadogradi na verziju 4.0 Androida, poznatiju kao Ice Cream Sandwich. Kad se udruže i Iconia, Melania i Angelija, ni Big Mac ne bi preživeo, a kamoli Ice Cream Sandwich. U najavi današnje emisije, poštovani gledalci, već rekao da ćemo u okviru majstorske radionice danas govoriti o nekim računarskim komponentama, da ne kažem periferijama ili preciznije o hard diskovima. Više detalja o svemu ovome čućemo od našeg stalnog saradnika, inženjera Stefana Josifovića iz poznate firme Plutus. Stefane, dobrodošao i danas. Hvala. Rekoh periferije, komponente, šta je u pitanju? Aktualna tema u poslednjih nekoliko meseci u svetu računara su hard diskovi, zbog, svi znamo, poplava na Tajlandu, gde su smeštene sve veće fabrike hard diskova.
pa je to bio i uzrok skoka cene na svetskom tržištu diskova koji su otišli za duplo pa i više od toga, pa ćemo u tu ruku današnje minute da posvetimo baš hard diskovima i pričat ćemo o jednom mrežnom disku, jednom docking stationu i za hard diskove jednom SSD disku. Ajde krenemo sa belim uređajem prvo. Reč je o... Pa, to je ovaj ovdje uređaj. Da, kome je on namenjen? Gledalci mogu da vidite, tu znači VD MyBook World Edition 2, jeste VD, Western Digital, to je mrežni sistem za skladištenje podataka. On se sastoji od 2 diska, u konkretnom slučaju po 2 terabajta, koje mogu da se postave u RAID 0 ili 1 režim rada, to je znači mirroring ili striping mod. I pomoću gigabitnog LAN porta, znači on se ovdje pozadnje nalazi, može da se poveže na lokalnu mrežu. Lokalna mreža, samim tim možemo i sve naše uređaje praktično da priključimo i da snimamo. Znači, ovaj NAS uređaj Network Attached Storage, da, on je prevashodno namenjen korisnicima koji imaju više računara, recimo kod kuće, i sad hoće da im svi podaci budu centralizovani na jednom mestu, znači da streamuju recimo multimediju i da imaju pristup odakle god hoće, sa posla, od kuće, sa putovanja, a i poslovnim korisnicima koji nemaju potrebe baš za serverom, ali hoće da im podaci budu bezbedni i sigurno backupovani, jer ovaj uređaj dolazi sa softverom za automatski backup podataka. Jasno nam je kako u kući možemo da koristimo, a kako možemo izvan kuće, sa posla ili sa nekog udaljene lokacije? Pošto je povezan na mrežu, samim tim kad se nakačimo na tu mrežu, imamo pristup odakle god želimo. I još samo da kažemo koji je red veličina, koji je kapacitet unutra? Pa tu su 2 diska od po 2 terabajta se nalaze u njemu. Da, znači 4 terabajta. 4 terabajta. Sljedeći uređaj je jedan docking station, jel da? Jeste, sljedeći uređaj o kome ćemo pričamo, to je docking station, to je BlackX Duet 5G, to je docking station za 2,5-inčne i 3,5-inčne SATA diskove. On služi da interne diskove možemo da koristimo kao eksterne i samim tim da povećamo kapacitet računara koje koristimo. I što je još interesantno da se kaže... Koji su to sve SATA diskovi? Pa on radi sa svim SATA diskovima, znači svih generacija, znači SATA 1, stare i nove, i SATA 2 i SATA 3, i to svih kapaciteta. I što je bitno, znači povezao se preko USB-a i također je kompatibilan sa svim USB standardima koje znamo, znači USB 1.1 i 2.0. Sistem povezivanja, znači preko USB-a. Znači sistem je preko USB-a, znači da, to što sam rekao. I što znači da omogućava maksimalne brzine transfera podataka. I što još bitno se kaže, radi i sa PC i sa Mac računarima, a ono što je njegova najbitnija karakteristika je to da pomoću hot swap funkcije koje ima, znači diskovi možemo da ih stavimo na vruće. Tako je, znači da ih izvadimo i da ih vratimo bez potrebe da se računar gasi u toku rade. Odlično. Jesmo li sve rekli? Pa o njemu smo otprilike sve rekli što je bitno. Da, za kraj razgovora ostali su nam ovi SSD diskovi. Možeš li nam ti, Stefane, reći razliku između standardnih hard diskova i SSD? Pa da kažemo to da su do sada hard diskovi predstavljali usko grlo računara, zato što su bili jedina mehanička... Elektromehanika, okreće se nešto. Tako je, jedina mehanička stvar u računaru, ali zbog same te činjenice to je bio uređaj koji je doveden do savršenstva. Međutim, sada napretkom tehnologije došlo je vreme da svoje mesto ustupe brzim i moćnim SSD diskovima koji nemaju pokretne delove u sebi, koji su bazirani... To su otprilike flash memorije. Na NAND flash memorije, tako je. Što znači da su bešumni, za razliku od klasičnih mehaničkih hard diskova, a to je još jedna prednost u odnosu. Da, jedina je mana što nisu baš ogromni po kapacitetu. Znači oni su još uvek manjih kapaciteta od standardnih hard diskova, ali s obzirom da je sad cena ovdje potišla... Ide se do 250, jel? Pa ima i više, znači ono i 480 i 640, ali otprilike da su neki te ekonomske klase 128, 240 gigabajta. Disk koji si doneo spada među najbrže, jel da, u klasi? Pa da, disk koji držim u ruci, to je Kingston HyperX SSD. Mi upravo i na ekranu vidimo reklamu za njega. Na ekranu, tako je. Od 240 gigabajta. On je namenjen korisnicima kojima je brzina i pouzdanost kojima je na prvom mestu i on dolazi u pakovanju sa ovim držačem za desktop računare, što može da se vidi.
ovom fiokom USB, znači da služi kao eksterni disk. Ovde je šrafciger i kablovi za svi potrebni. Koje su te najbitnije karakteristike tog SSD diska? Ovo je SATA 3 disk sa SendForce kontrolerom, što znači da nam omogućava velike brzine čitanja i pisanja podataka, tačnije 555/510 megabajta po sekundi, što znači da je dobar za igre, za multitasking, odnosno... Skoro u realnom vremenu. Tako je. Odnosno da nam na njemu stoji instalacije, znači da bude na njemu operativni sistem, instalacioni programi i tako dalje. Da kažemo kao primjer to da jedan, recimo, DivX film možemo da kopiramo za nekih sekundu i po ili u DVD formatu za 10 sekundi. I još je bitno da kažemo za njega da je otporan na udarce, mada to ne znači da ga trebamo testirati i bacati. To je to što se njega tiče. Odlično, Stefane. A više detalja o svemu ovome možemo da čujemo i vidimo? Više detalja mogu se naći na sajtovima proizvođača. U konkretnom slučaju to su Kingston, Western Digital i Thermaltake i na sajtu Plutus Computersa www.plutus.rs gde se može vidjeti sve što je bitno i cene i tako dalje. Stefane, hvala ti na današnjem učešću u emisiji. Hvala vama. Nastavljamo sa brzim vestima za Polarotor. Kompanija Yahoo saopštila je da će njen novi izvršni direktor biti Scott Thompson, dosadašnji predsjednik sistema za mrežno plaćanje PayPal. Scott Thompson je na čelu PayPala bio od 2008. godine, a kompanija je za to vreme udvostručila broj svojih korisnika. Koliki će Pay Mr. Paul dobiti od Yahoo-a, ne smem ni da pomislim, ali je očigledno da je Yahoo odlučio da okrene novi budžetski list i krene u trku dvokolica sa Googlom. A navijači na tribinama nikada glasniji, jedni viču Yahoo, a drugi guguću Gugu. Ah, ta deca. Veoma brze vesti. Kompanija Sony predstavila je na samom startu nove godine i novu memorijsku karticu koja omogućava brzinu upisivanja podataka od 125 megabita u sekundi. Nema više odbrojavanja kao kad čekate novu godinu dok čekate transfer podataka na novu Sony karticu. 10, 9, šta? Zar već? Gotovo. Veoma brze vesti. Finska Nokia kupila je i norvešku kompaniju Smarterphone sa sedištem u Oslu, čiji je glavni proizvod istoimeni operativni sistem za obične mobilne telefone. Pametan potez, valjda. Nokia ne samo da je pametna, smart, nego evo i pametnija, smarter. Veoma brze vesti. Britanska organizacija za zaštitu prava potrošača, Which, objavila je rezultate svog istraživanja koji pokazuju da web lokacije potcenjuju polovne prenosive računare koji se na njima prodaju. Organizacija preporučuje korisnicima koji žele da prodaju svoje polovne računare da to urade sami na nekoj od aukcijskih lokacija kao što je eBay. U istraživanju navode cene 5 polovnih računara koji su se prodavali na 5 web lokacija po cenama od 34 do 202 funte, dakle od 40 do 250 evra. Modeli slični ovima prodavali su se na aukcijskoj web lokaciji eBay po znatno višim cenama. Hej, Srbi, ne idimo na eBay. Raspitamo se bolje koje su to one druge potcenjivačke web lokacije. One su po našoj meri. Ostanite brzi dalje. Biće još brzih vesti u Polarotoru. Kopernikus, kabelski internet, vaš internet provider iz komšiluka. Kopernikus, kablovska televizija, vaš izbor. Iznenađenje! Wow! ADSL promocija! Mini paket za 990, midi paket za 1000 i maxi paket po ceni od 1445 dinara. Beotelnet, to je internet. Vi dalje pratite emisiju o novim tehnologijama Polarotor, poštovani gledalci, a na redu je prilog o Apple, iPhone, iPad gadgetima. Normalno, čim se pominje Apple, u pitanju je i Aleksandar Vranić, inženjer koji ozbiljno prati ovu tematiku i ovu oblast. Aco, dobrodošli danas. Hvala, bolje vas naš. Poštujući onu našu ustaljenu dinamiku da se svaka 3 mjeseca sretnemo ovde u studiju, evo tebe sa novim pričama, novim informacijama, gadgeti i tako dalje. Pa je imali nešto novo i šta je ako je novo? Trenutno je jedno malo zatišje u Apple-u. Ali neće dugo, verovatno. Neće sigurno dugo, znajući Apple. Svi željno iščekuju šta će se desiti
sledeće, obzirom da je jedan od najvećih vizionara iz Apple, Steve Jobs, preminuo. Zato mislim da se Apple sad ozbiljno priprema da prvo sledeće što bude... A da ne izneveri tradiciju, kvalitet i tako dalje. Čak da to bude, ako je moguće, i bolje nego do sada, tako da se šuška da će iPhone 5 verovatno biti nešto posebno. Ali ne tako brzo. Ne tako, verovatno u drugoj polovini godine, ali toliko vešto se krije sve oko toga da čak nema nikakvih ni naznaka šta bi to u stvari moglo da bude. Znajući Apple, mislim da će biti nešto revolucionarno. Aleksandre, ti dosta dugo i dosta često koristiš ovaj telefon, pa može si nam reći par aktivnosti koje najčešće koristiš? Pa definitivno ovaj telefon ima savršen ekran. Znači, prvo... I upravo to vidimo na ekranu. Jeste, to je Retina display i odziv i brzina procesora je fascinantna. Ja nisam naišao na konkurentsku ni jednu spravu koja bi mogla da priđe ovom modelu. Mada mu Android diše za vratom. Diše, a za sada diše. Odlično. Tu je pored tebe i iPad. Jeste, iPad, ja sam namjerno donao prvi model koji će biti legendaran. On je doživeo i drugo izdanje, očekuje se i treće, čak se priča da će izaći i mini varijanta, verovatno zbog konkurencije i tako dalje. Savršenstvo u malom. Jeste, savršenstvo u malom i ja sam recimo isto primetio da sve manje i manje svoj laptop koristim jer će, mislim, ova stvar da preuzme primat u korišćenju, jer realno vi 70-80% svih potreba završavate sa iPadom. To je i pokretna kancelarija, laboratorija. Apsolutno sve, on sad može i da štampa direktno sa određenim štampačima. Navigacija. Navigacija kompletna, vrlo precizna. Ja sam čak išao i po nekim našim zabačenim mestima po Srbiji, to je pokriveno prosto. Vrlo interesantno i nisam završio u reci ili u jezeru kao neki na svetu, tako da sam zadovoljan s tim. A sad se vraćamo i priči današnjoj. Reč je o... Jeste, ja sam namjerno, pošto ništa se nešto revolucionarno novo nije desilo, mi smo sada rešili da malo nešto oživimo tržište, pa jedan proizvod koji nam se čini da je u celom tom, da kažem, u smislu je Bluetooth streamer u celoj priči, nekog života bez kablova, bez opterećenja. Ovo je mali Bluetooth streamer koji proizvodi jedna italijanska firma, to znači da je u evropskom kvalitetu kontrolisano, nije kineska stvar, što je čudo u današnje vreme. Mada su i kineske stvari sve bolje i bolje, tu nema nikakvih dilema i sumnji, jeste. Ovaj Bluetooth streamer vam omogućava da bilo gde bežično kontrolišete muziku u vašem stanu, u vašem restoranu, kafiću i tako dalje, sa bilo kog Bluetooth uređaja. Naravno sa Apple-ovih uređaja, ali i sa drugim uređajima, sa Nokia telefonima i svim drugim telefonima sa Androidom. Stvara veliku udobnost i ono što je najvažnije, doživuje odlične kritike svih svetskih viđenijih časopisa, posebno recimo TNT i tako dalje, i dali smo ga i na testiranje našim ljudima iz audio sveta, oduševljeni su obzirom na cenu šta on pruža. Znači za ovaj novac se ni približno ništa bolje ne može dobiti. Aleksandre, koji prostor uslovno rečeno pokriva? U zatvorenom, otvorenom? Teoretski je to 100 metara, ali naravno 10-20 metara u zidovi i tako dalje. Znači, ajde da kažemo, to je Bluetooth 2.0, znači 50 metara je realan domet. Ja sam ga baš probao pre neki dan, išao sam iz sobe u sobu u jednom betonskom, da kažem, prostoru, apsolutno nikakvog izobličenja niti promene zvuka nije bilo. Ono što je važno, 9 ljudi može da se odjednom prikači kao iz većinu Bluetooth uređaja. Pošto su u toku pregovori za distribuciju ovog proizvoda, koji će se vrlo brzo pojaviti na tržištu, može se, zainteresovani se mogu javiti na mail koji glasi parsan@open.telekom.rs i sve informacije će dobiti, slobodno neka ljudi pitaju. Mislim da je vrlo interesantan proizvod za ovo tržište. Odlično, Aleksandar. I za kraj samo još, ako možemo da saznamo adresu sajta gadgeta Apple-ovih. Gadgeta Apple-ovih, znači pored ovog standardnog Apple.com, u stvari najbolje je zakačiti se na Apple.com pa tražiti ovaj deo zemlje i onda se može dobiti adresa za ovu zemlju. Hvala, Aleksandre, i vidimo se kroz 3 mjeseca ponovo. Nadam se i pre. Nadamo se sa iPhone 5. Da li će biti za 3, vidjet ćemo, ali ja očekujem da ćemo
neka dešavanja u Apple su januar pa jun. Znači, realno je u junu da se desi nešto novo, ako ništa, bar neki ozbiljan update postojećih modela. Hvala, Aleksandre, puno na učešću. Takođe i prijatno. Nastavljamo sa brzim vestima za Pola Rotor. Američka kompanija Corning predstavila je na sajmu elektronike u Las Vegasu novu verziju svog stakla nazvanog Gorilla, poznatog po tome što je izuzetno otporno na habanje, zbog čega ga preko 30 proizvođača koristi u 575 gadžeta prodatih u preko pola milijarde primjeraka širom sveta. Čujem da je novo ekransko staklo toliko dobro da ozbiljno razmišljaju o tome da ga umjesto Gorilla nazovu Godzilla. Veoma brze vesti. Kompanija Nielsen objavila je rezultate svog istraživanja tržišta televizora u Sjedinjenim Američkim Državama, koji pokazuju da skoro 1/3 američkih domaćinstava, a to je skoro 36 miliona, ima 4 ili više TV prijemnika u kući. To znači da američka domaćinstva imaju televizor u skoro svakoj prostoriji, uključujući podrum i garažu. Baš me iznenađuju ti Amerikanci. Za Srbiju to već ne bi bilo ništa čudno i onako kod nas ne trećina, nego polovina domaćinstava prati bar 4 turske serije odjednom. Veoma brze vesti. 3 najveća proizvođača televizora na svetu, Samsung, LG i Sony, pripremaju televizore koji podržavaju Google TV. Pa kada već godinama nema starih, dobrih, kutijastih televizora koji su podržavali porcelanske figurice i vaze sa cvećem, dobar će u nastavku 3. milenijuma biti Google TV. Veoma brze vesti. Na ovoj planeti se još nije rodio genije koji je u stanju da simulira naš mozak pomoću silicijuma. Ljudski mozak ima oko, pazite, 100 milijardi neurona i svaki od njih je povezan sa hiljadama drugih takozvanim sinapsama. Naučnici sa MIT-a probali su da naprave čip koji je silicijumska slika ove građe i uspeli su. Prvi brain chip, kako ga zovu, izrađen je u standardnoj CMOS tehnologiji sa 400 tranzistora. Veliki uspeh, ali svi ti tranzistori emuliraju samo jednu sinapsu između 2 neurona. Naravno, vrlo je teško napraviti silicijumsku verziju mozga koji imitira rad pravog, jer se u sinapsama dešava analogna komunikacija kroz hemijske reakcije zasnovane na ionima i molekulima natrijuma, kalijuma, hlora i kalcijuma. Odavno se ovako nešto pokušavalo kod neuronskih mreža, ali niko do sada nije uspeo na nivou tranzistor iz prostog razloga što su oni sa binarnom logikom, a u mozgu se dešava potpuno analogna komunikacija, svojstvena fazi logici koja nije daleko otišla u praktičnoj primjeni. Upravo zbog toga ima toliko tranzistora da bi se simulirale sve one analogne vrednosti hemijskih i ionskih procesa u neuronu i sinapsi. Zamislite koliko onda treba da ima tranzistora u čipu koji bi emulirao rad čitavog mozga. Pa za moji ne treba baš toliko. Ne znam kako za vaš. Ovo su bile brze vesti. Veoma brze vesti. Opširnije o svemu na Beotel radiju i na FM-u u emisiji Zakon akcije i reakcije, tako je. Osnovni moto emisije Pola Rotor, poštovani gledaoci, glasi da nove tehnologije običnim rečima približimo običnim ljudima, dakle najširem krugu gledalaca. Tim povodom mi smo u studio TV Kopernikus pozvali inženjera Aleksandra Marinkovića iz firme Anime, koja se bavi proizvodnjom edukativnog softvera, da nam predstavi i prikaže neke nove CD-e. U svakom slučaju, Aleksandre, dobrodošao ponovo u Pola Rotor. Hvala na pozivu. Danas na red dođoše i CD-ovi, uslovno rečeni, za najmlađe, za decu, jel da? Pa evo, ovom prilikom smo se potrudili da malo promenimo temu, odnosno da sa kurseva za primjenu računara i kurseva stranih jezika siđemo na nivo koji odgovara mlađem uzrastu, odnosno školskom uzrastu. Da, reč je o... Napravili jednu trilogiju gdje se nalaze 3 naslova, pod zajedničkim naslovom Mala sveznalica, a sve to zajedno možemo tretirati kao elektronsku multimedijalnu enciklopediju. Namenjeno uzrastu, izvini, Aleksandra. Ideja je bila sljedeća da se praktično izađe u susret deci od trenutka kad nauče da pišu, odnosno da čitaju ćirilicu. Da, taj uzrast. Jeste. Znači, već od nekog 1., 2. razreda, znači od nekih 7 godina pa nadalje. Čak smo se potrudili da i taj sadržaj na taj način organizujemo, da na svako pitanje, odnosno na svaki odgovor, ponudimo 2 celine.
jednu koja je nešto prostija, znači sažetija, koja je više pogodnija mlađem uzrastu, a tu je i onaj opširniji odgovor koji će biti interesantniji onima koji su malo odrasli, odnosno žele da saznaju nešto više. U svakom slučaju postoji znači i grafički, odnosno neka i video animacija. Naravno, pošto je multimedijalni sadržaj u pitanju, podrazumeva se da će korisnik moći da to čuju i vide aspekata. Pre svega, naravno, tu je tekst, znači osnovni sadržaj. Naravno, taj tekst prati odgovarajuća ilustracija, a sve zajedno prati i zvuk, odnosno tu je i narator koji može da pomogne da nam se sadržaj lakše zapamti. I sve ima onda trajnost dužu. Teme su? Teme su ovako. Prva je i možda najopštija tema na ovom disku koji smo nazvali Da li znaš zašto? Tu su obuhvaćene razne oblasti, razni aspekti života i društva i prirode i tehnike, a za one koji žele da to možda malo konkretizuju, tu su još dva naslova. Prvi je Da li znaš gde je? Da. Već sam naslov sugeriše da je u pitanju više nešto što je okrenuto kao neka geografija, nekim narodima, jezicima, podnebljima, prirodnim bogatstvima koje se mogu naći u određenim delovima zemljine kugle. Opšta kultura jedna. I na kraju je tu treći naslov koji se zove Da li znaš šta je? Da. I on je uglavnom okrenut ka tehničkim problemima, pitanjima koji su vezana za to kako stvari funkcionišu, čemu služe, kao ih je pronašao i od kad su u službi čoveka. Svi CD-ovi, uslovno rečeno, mogu se kupiti, a sve to ima i na sajtu u realnom vremenu. Možemo preko interneta da pratimo, je li da? Pa na sajtu su postavljeni detaljniji opisi sadržaja svih od ovih naslova, tako da svako ko je zainteresovan može tamo da pogleda šta sve od pitanja, odnosno šta sve od tema svaki od ovih diskova sadrži. Naravno, tu je mogućnost da pogleda i kratku demonstraciju, odnosno da se upozna sa osnovnim funkcijama, odnosno načinom upotrebe ovog programa. Sasvim je jednostavno, naravno, pošto je namenjeno mlađem uzrastu, i u nekoliko klikova se praktično upravlja celim programom i pronalazi sadržaj. Sad, hteo sam samo da napomenem da je i to pronalaženje sadržaja do te mere pojednostavljeno, da je moguće ići po temama, znači po određenim oblastima, ali je tu sve zajedno... Govoriš o pretraživanju, da? Jeste, o pretraživanju, podešeno je tako da može i po azbučnom rasporedu da se pronađe određeni sadržaj, određena tema i tako da se lakše pronađe ono što u tom trenutku predstavlja temu, odnosno interesovanje. Pitanje glasi sljedeće, kako doći do jednog takvog multimedijalnog CD-a? Pa, ovi naslovi su već neko vreme, kažem nekoliko par meseci, u maloprodaji, odnosno mogu se kupiti u knjižarama. Svako ko želi neka poseti neko od većih knjižara u gradu i u svom mestu i pretpostavljam da će uspeti da pronađe na polici i ove naše diskove, a ako to nije slučaj, ako onda lakše, može direktno da dođe na naš sajt i da na mesta pogleda kako to izgleda. Ako mu se dopadne, naravno, može direktno da naruči i to će vrlo brzo stići na njegovu adresu. Mada izbjegavamo to pitanje, ali pošto je edukacija u pitanju najmlađih, koje su cene, možemo da kažemo? Cena je trenutno, kažem, promotivna, da ne kažem da je i prilagođena na našem budžetu i konkretno pojedinačno svaki naslov se u prodaji može nabaviti za svega 600 dinara. Šta, drugo, Aco, osim veliko hvala na učešću u današnjoj emisiji i da se što pre, što više tih uslovno rečenih diskova nađe u računarima najmlađih. Hvala vam. I bilo je to sve, poštovani gledalci, što smo vam pripremili za današnje druženje sa emisijom Pola Rotor. Trudili smo se i ovom prilikom da budemo i ažurni i aktuelni sa informacijama o novim tehnologijama, a u kojoj meri smo svemu tome i uspjeli, to vi najbolje znate. Nama i ovom prilikom preostaje da sačekamo vaše konkretne komentare u vezi današnje emisije, kao i neke komentare i predloge za neka eventualno buduća izdanja emisije Pola Rotor. A vi, poštovani gledalci, kraj malih i malo većih ekrana, ako želite da zajedno pred velikim auditorijumom promovišemo nekakav vaš hardverski ili softverski proizvod ili pak nekakvu vašu ideju, a koja je u duhu sa našom emisijom, za tu svrhu, odnosno kontakt sa nama, možete koristiti našu nadam se već poznatu elektronsku adresu polarotor@beotel.rs, kao i brojeve telefona koji se upravo nalaze na ekranu. U svakom slučaju, hvala vam na poklonjenoj pažnji i ostanite i dalje uz TV Kopernikus. Ćosić. Pola Rotor.